Poka tule vain di whanau tangata. Long jump intermediate girls. Whanau tangata midget. Punaloloa intermediate girls. Mau taliwile wa he taimini. Fatatau ke tau polo kalaman he don ke kamata foi feau ko ini he hoko e taha. Tau taimi lelei pe. Ko toi kuatan ke hewa. Marshalling le wa he taimini ai kau feau hi. Punaloloa intermediate girls. Tau teu atu hiti fika uruaki midget boys 400 meters. Lane 2 Tonga High School. Lane 3 Government Middle School Hifo. Lane 4 Tupo College. Lane 5 Apifo College. Lane 6 Liahona High School. Lane 7 Taufa'ahau Pilolevu College. Koia ko vrem kai foto na ku mu aku tau fa ku sisi tahai o sisi ka to be ka ku to sisi yang to flatokanga to ka track stewards ko tapo ke to ko tokanga ke tau fatongia fica malu e tai me o faya ngahilele kai ha fehalaki tai mi pe ko ya fuka kulokula ke olunga ko ke asibaya herisi hen ko e kai ke toi tari horere au mo fuka ke track steward hoko pa motoki hiki mai ai hiki pe ko e ho sio ke fehalaki hiki nima hiki waki owa matta patata tau na ore dia hona isleri tu ta pai ba media hona vale au pito a ene manga tu ana ya palaka mato kai ko ya he pagi tonga ha ke o si palaka ka to ha kai isleri tu ta pai ba media hona ilo to o to pe kai a sio de kiu pe toloa vale mo te tu mai pe ko ya po ke frescaho o awake ta mini ura ku tolu ta mini isleri tu ta pai ba hona sio de kiu tu a toloa de a frescaho a po ake mai tai mini tong tu lau ha ke uang au kamata pala kamata mini a sore kiu ya beitoloa sore kiu na beitoloa ko pala kamata tai mini ki lau ki na pa ugo di hanga tonu ba be mo turtur na apo o fresca ho ka mo si imu a tai mini a fresca sore kiu beitoloa na pa pa au ki mai e tua turtur mai apo ya tua ko fresca ho ya pepo ku yo ma pe mo tutu ba tau fa fu lore mu ka koini o pretika a sele kiu toloa uak ua ma po oi ya we ma tot kataki o ikai ke to enferma au ke le mai ha to ko ka ko skula peta ko fresco riam kai foto na matala do ki ai sisi taha ni hanga turi mai tolu mate mai peke te dere mari ka mata ai mari e ta wa bilore mu to all the Fijian supporters in the grandstand ko hiti wa ni ko ta ho pa ai ai ko le ni wa ke ni go lia hona ko le ni wa ko tu to fa a hau me ya ko loto we siriana o ko e tu po hai ko e te loma tavarea o kalolo fifita mi takuilau o teni o kaho apo ou lava i koristonga siope tupo mamaloa una kau o sutaisa hanga e langi e ua mana ofa ta ofa tonga side school tu aia aga tau puri e leine fitu a e ua e asa e ua hen maua te tepi mau me stata yup, alu. Quando dai video poi come buona aula. Io non avevo credi qua tra di una mamma taufa. Poi avevo un lahi pakiti. Aku dia tu mama loa, siapa tu pau fica wa. Io non tua pe ugai ada tu lau kalau kita dia o kapo aku. Ai ko to le nai buana kai ni. Wape aka te dai yo ko le rau ha ke kita wa na ke na wa pa mai. Bab aku dia aku ya tak tahu lo kalau le kita. Tak tahu. Aku tak tahu apa nak buat. Yo tak pagi pe ya aku ya mama so ko tenho o carro aku so di lau kala no ke kala apa ki ko ai ni kalau fica ya tabulau tak mai ni
Tapi mai kalau kita tahulau. Apa yang mai buat sini? Silakan. Tahu be nere. Turun tapi no tua ko dene o kaho. Itu abito ka sa tu menawa ka tau pa. Jadi malam mai boya. Tai kita sekarang kami aquí tahulau. Kalau kita tinggal lagi, gua mai be ako dene o kaho. Tolu haga tu hai. Oh, ete loma tabarea. Ko hiti fika uaya. Ego nau lere mari ya. Ai Mitchell Boys. Kalau lo fifita taguilau. Kata kibe kau stata papapau yang tatau pe molisi gon mau ngawe atu aki. Sione kainga. Ko lisi gon o mai ka mau tolu ka kia hata hai lane 1. Ang ko na ulam ko gui mai me MC saus. O pau pe ko hanga ka tama ko he se stata mono mai ai ngahi hiti ko amui I heni ke fai mo osi Tau fa ba ke behe ka ko. Na ia palpale mo ka na fi ka ta mi ko ni moa. O ya. Mona dolo ka stata o tupu mai ko le e tim tanga ta tai lulu ta me fine ko ko hiti fika tolu ai Mitchell Boys. Ko leni fika ua Mamaloa Side School. Leni fika tolu Tonga College. Leni fika fa Tupo College. Leni fika nima Ewa Secondary Schools. Leni fika ono Tonga Side School. Leni fika fitu Tupo Tonga College. Leni fika valu Government Middle School Hahake. Humai ki extra ya itu kata. Oke. Kako tau una tu ko Mamaloa ko Sione Kainga ko Alfred Filisonu me atere. So siwa te aki toloa o vei mau fetu eua me sui ta me funa Tonga Side School George Lomu tu botoa e mo pahulu ki walu ki hifo. Te songa ia whakatontono hene tamini kona whewia e leni uloaki tu botoa. O ia. Ko hi kona whew e tika mai MC. Tu botoa ni hereni uloaki na tonge reine fitu. Na tonge reine fitu ia. E wasi heni ko tu botoa o reine fitu. Se o le mai le ka ta meni we si ene pe au hi nei. Ko ta pe ngongo I ko ne ka officer. Ko palangi ene me tai tai mi ko na to lu et moi. Se alo fa la la ne me tai mini. Ko ta pe ko ka fa ya ko ni ko ma ta. Ko lisi ko no ku ya mau tai mini. Ko na fa to don me MC. Heat number 3. Kono toki whakatoka Mitchell Boys 400 meters. Lane number 2. Mamaloa Side School. Lane number 3, Tonga College. Lane number 4, Tupo College. Lane number 5, Ewa Secondary Schools. Lane number 6, Tonga Side School. Lane 7, Tupo Toa College. Lane 8, Government Middle School, Hihifo. Ko palangi na ko to alak mo ya whakatonu. Hange ko kulau pau foki ke tatau ai stata tatau mo tepi e ko mea alfa electronica computer mea e ke lava ke toki kohi ha ke pe time pe ko ya I he time ko ya mai ke tepi. All the heats for Mitchell Boys. Wa wene ke he lo wa ko politiki. There's no one supposed to run in lane number 1. Ya ko lo to hifo. Porque así ko fo dele ko ni. Ngai fea ke he. Ke fa fo ka puna akau. Tama klalahi. Teu. Tolo discuss tama klalahi opito. Fo mai. Fangel. Iti tolu. Yep. Alu. Hata ki mo ala ko pe. Ilong aku tak tolong ini ni ko yelo to sio dia pia me tolong. Tang ba ko dia pa ko sa kahake buntong yaw. Os pa mai au to ya. Me do na ko kaurere. Ako na tu na pa ya aku ke kita dia ko pa mai au to ke pa la ko no. Ako jo fet ke dola kahake dia pa ko yaw. Sio dia pia tolong. Os pa mai au to ya. Ko no tu abe sa pagi ke ko ya ko ko to. Es un cambio para
atere. Tapo stai ki te plana me ha. So siwa jaki. Ei toloa. Os mamahe mai ana mutanai. E wanoa ko toloa. Tua ko kaua mai ai ko Alfred Wilson Lupe atere. Turi me be mo tipo so a to lomo. E ka toloa o ke te pi. Mo so siwa jaki e bi toloa ko raki. Ama da ni ke wa. O Alfred Wilson Lupe ama ke tolu. O George Lomo. Kotoa. Thomas High School. Ko kore atu ni mo whakatokanga ke kau whiauhi lele mitai whange au. Osio mo taliwi. Maria Kore ke kau ofisiale. Whama opo e ni ihi koe teu ke nau lele ngā hit. Ke nau tū mau teu ke huki loto. Heat number 4, Midget Boys, 400 meters. Lane number 2, Liahona High School. Lane number 3, Tailulu College. Lane 4, Lavenga Malia Christian College. Lane 5, Taufahau Pilolevu. Lane 6, Tonga High School. Lane 7, Monga Olive College. Lane 8, Takuilau College. O ekipe a vale vai Nicolo me Tonga High. Koi heat number 4, Midget Boys, 400 meters. Hello tu reao. Lei Takuilau ia Heleni tua, Heleni valu. Koia ko ne tu ia tai mini. Ya nge ka tau sa si polo kalama. E ko to be foke fange au, pe te au, pe le fuka. E ko osi ko ni e hu to ki fok me tari. Pe to te au. I puna kau, la vai ko Katupo, tu la vai me Kristonga. O loltonga fraho ko lotomala e. Feau hipuna kau, Open Boys. Fa. Pamai National Men. Feau hipuna maulunga, Open Girls. Pamai Senior Girls. Triple Jump, Junior Girls. Long Jump. Foto ko tai mini. Intermediate Girls, Intermediate Boys. Alu. Oh no, number 4, Midget Boys, 400 meters. Iki te amare vai Nicolo ia. I Tonga High. Ka ihono e naurere ko na. Wame a puto lere a valare Maria vai taroti. Ka ko na itu a puto o tapula u monga heloti a o ki mama he beia. O monga oribe me matal bairea. O na pe ku mo moia. Don tua pe ko la pe Maria. O vai na roti. Tau ka hau lere. Nei ko ia I tua. Monga oribe na pe amo. Lawe Maria. Tau ko na te. Asa mai ko ki hana tonu mai tai mini. Taki mai ko tai mini. Kako tau pa hau lere. Tau pa hau lere pe amo lawe Maria na pe tau mai mua. Takuilau bene ta pagi loto. Tau pa hau lere ko semisi tau alupe. Tau ke te ki tau pa hau lere lawe Maria takuilau. Vai ni wa mai mitai whanoa Manima. E kon wa o foi ak marunga Tonga. Ako foi Tailulu. Monga Orive. Pe ko Monga Orive ni wa wa sa. Si da hai timi. Ko ni wa ke. Ka ko foi lere ko masi tau fa hau pilore vu. Semisi tau alupe. Ilonga pe le mawa Tau te watu hiti whakaosi lele mitai whanau au Midget Boys. Midgeti? Koe tau taimini osi mini te ua mei he ua. La tu havea me la Marie. Koe tolu hongo fulu. Nisa me hahake. Koe lava ia tau polo kalama ke ahoni. La venga Marie, Whakaamu Nari ke ia. unga fo muna do. Taim whakapalangi pe I tongani. Uia tueni ke kau whiauhi puna loloa Intermediate Girls. Boutoa. Osi pe mo taliwi lava hakerewa ki loto malai. Sami ureao ako loto wesiliana. Kone osi ai malai fika uruaki. Kone osi whiauhi ai Senior Boys te mo hoko atu leo. Imu ape I ate. Heat number 5.
Garingari Lane 2, tau whahau Pilo Level College. Lane 3, Lavenga Malia College. Lane 4, Government Middle School, Hahake. Lane 5, Tupotoa College. Lane 6, Tupo High School. Lane 7, FWC Middle School. Lane 8, Tonga College. Hit whaosi e tau whanau tangata i ki Aupito Mitchet. Teu mei he mala e mau te te pia. Mau mai be mo stata. Whakahau kwa tupe. Teu. Koe o se ngahi lele mitai whange au e whai e ki whak me tari. Ta tau tok hogat ke mitai te au. Mau mai be mo stata. Alu. Tu kuatu. O toko fitu kona kawela ni tai pili. Long abu te hasi ko ia tupo hai rei loto. Toki soane mi tupo hai i oto ko malanga kato ake. Tope masi atere i mua. Ai te mau beno i mua mana wa. Tai ko si pea mi atere. Koia pe peitaki me tai pili. Kaua te kia toni soane mi tupo hai. Ko hahake ko bisi si o nisa. Ika tohu ia kapu tuli ka me loto. Ea mo tau whahau Pilo Level. Leiki ko ia loto maari e na. Tau whahau Pilo Level na kunu hake mo ia ke tau aki. Ori sawa aho te rei tau whahau Pilo Level. Ape mai koe ki hau ki e. Tawaki whakatake lau ki hau koe ki hato mo. Wana kukunu mai ki moa. Ori sawa aho rei tau whahau Pilo Level ia. Ke taki me rei ni toa. Tailo si mea me kuri tonga. Atere. Tau whahau Pilo Level. Ona ia me rei ni roto. Ori sawa aho rei. Na tau mi mai koe demo tailo si mea me atere. Tailo si mea me atere. Kolaka mai ke ia. O whika ulaki mai tai mini. Ua me tai mini ko sawa aho rei. Ka kuturi mai mo soa ia. Mea mo ta kuhai. Eke hau mai ke te pi. Tailo si mea atere. Ua te koe ki ai ko. Koe lava ia ai. Ei tau whahau Pilo Level. Ngahi lele heat. Mitai whange au. Hoko mā te ai pōtoa Mitchet me mo te Boys. pōhai. Nā ofi mai te pi. Ki whamana tua tupe. Koe osi ai lele mitai whange au. Ai koe lava te whange au koe nei tau whanau tangata i ki au pito. Koe drek fōfu koe ni e lau. Kone Su mau fo mai o meri tōna si. katoa ui koe Koe drek ui koe atu e ni. hingoa e kau Kamaha mawhetari. gena e la Whawhiofi mai rewa ke Ke su motu ape. Kau teu teu a te taimini, hiti whika uloaki. Su fo o kata kata manga Lele te mitai su whange motu au ape. ai Junior Boys. Maari ha. Lane 2, Government Middle School, Hahake. Lane 3, Mamaloa Side School. Kake Lane ko tau 4, una te taimini Monga ki Oliver tau whanau College. tangata Lane i 5, ki junior. Tonga High School. Lane 6, Ewa Secondary e nima Schools. moia, ai Lane junior. 7, Ai FWC wiki Middle waki e School. no kia ia Lane hahake 8, o- Api for All College. Sione Paseka mi hahake. George Kaitu mi mamaloa. Hiti whika Sione uloaki. Fonua mo ngā orive. Siuta 400 mo unga tonga hai. meters, Junior Boys. Lore sio sai losi ewa. Toi whakatokanga tupe ke kau track stewards. Ya mo una loto le Tokanga au tu. up for all. Ki he ngahi ke track. I e taimi Tātou ai uwhai e e kau- tau whiauhi. Tangata una urere koe ni he hiti ulaki koe ni tau whanau tangata i ki. Osi ai whange au, te tau ki hoko ki he whaki metari. O ia teu ho mou te pire metari. Tau toi kohi ai. Pea tau toi hoko rewa ki he te au. Pea tau whaosi rere whukatakai taha. Tosi mau e tu e kau tangata ki honau tuanga. Koe Ui, te kore taimini atuen ke honau kau pure tuanga. spoti. Koe whiauhi Māua te discus te at pia. junior girls na Tari atu peke start. toloi mai ane afi. Koe ne lawa e whiauhi koe na ai junior boys. Pai hoko atu ai peke junior girls. Itu toki tu e ki au manga ni koe. E ua na kolore sio sai losi e reini koe ai loto. Manga atu koe kola kaje te ni. Kola ka kolore sio ia. Junior boys. E reini koe loto ki e ua. Itu ato kwa mbogu na loto le au pe kona koe. Se koe kola ka koe ai. Ako si koe na ki e te pasi ka te kola unga koe malai. Koe au piko. Ahono taki e lore sio sai losi ia. Bei e ua e re. Ape ape mai ua e au e kola ua ke. Taki ake te minu. Ako te te paki ko e ua. Kamu i mahano maanama ki ai. Ako mai ke rato mai koe e ki ua e au. Kako te te au ni manoa. Ke taki mai sai losi. Kau ni hono tua pe ale au me na po.
tolo hake pe hahake me loto se le pa se ka me loto me hahake na wa se bago ka tolo ta ni ke kala ka ba e wa sai losi ka ko pa se ka me hahake na yo ta pa ki yo le pa se ka me hahake o lo se sai losi me e wa ba ko ki ta ko fulu kala ka pa se ka ya Ua masai losi toma beke te pi ofi hake Kone lava ia hiti fika uruaki Junior Boys 400 meters Katau teu atu hiti fika ua Lele a e ua ia Whamana atu ke kau kure spoti Mari Koe whiau hi tolo discus a junior girls Nai toloi mai ke ane afi Tolo tonga lele whiau hi discus a junior boys Ko ene lava ko ia hoko atu ai pe ke junior girls Skulu ka fuwa vene take ake. Oia Wala ka toa ka pe te ani manoa pe holo ko pe. A e ua masi e Ko ua long jump O me e wa. Te teo mai intermediate girls O stoton ke mou marshalling e tai mini o se taliwi O se te hiti Ko ene lava whiau he senior boys E hoko atu rewa ki o mou whiau hi Te mo kalatoni vai vela Ia hona te evita vei koso Heat number 2, lane 2 Riahona High School, lane 3 FWC Middle School, lane 4 Tailulu College, lane 5 Takuilau, lane 6 Tonga College, lane 7 Apifo O, lane 8 Ewa Secondary Schools. E koe kaurere, hingoa ia kaurere Te makaton fukina e he tolo ane nai, ene mai na hiti. Te makaton ni va me ria hala. Ene mai na hiti ko ia he tolo mita te awane nai. E koe tau whawhawhu atu koe ni sa e toi rere pe e tamsi koe ni he te au E koe pana he tolo he te au E koe ni urere he whaange au E na e uange au pe ia Koe ni urere whaange au pe E toi rere te au Toi whamana toi toi pe ke nahi ako Toi peke rere fuka E toi Ke mua pea o se tau whiau hi e ahoni E koe kau tama pe he Manatui ke hiko e bebe o mo ngahi no foanga Fu hoko ika nau I whamana atu e koris tailulu Nai kore atu ke mo hiko ange a e loto mala e Saipe grandstand o kuiai pe kau ngaue ke nau hiko e bebe grandstand Koe kore atu pe tufi i mai pe bebe koe i loto i Mau loto te pia mala Mau bebe mo Koris stata tailulu ia Koa pongpongi, koris kotupou Ka koe whalaite, koe koris tonga Hiti Whikaua, Junior Boys, 400 meters. I holo mui e tai lulu Oh, toi ki holo mui mai, Full holo mui mai. start, whoki mai. Toi ki full start a whilere ko ia. Aga te kwa tama i mua. Ai koe Asi e wai mua koe nau whai kia e whatokanga. Ka taki, Koe nai full start. kau whiauhi, wa kau starter, whasisi pe full start e kuwawe pouri. Whawawhawa ke tai mei ke tuku pehe o son furu mehe tolu. Koe waini o se mini te ono. E osen pa whai whak me tari petok te au petok rere whu. Kātoa ia i loto he houata. Ko tike ke vai ua ia, koe vai ua pe ntau iai. Ai rere whaange au. E ke tuku atu. Awa kita ke whana whana i ki ia i te hoa. Loka me hana koe rei ki tua ia e ua. Christopher Ventura. Christopher o pēna ia mati solo. Wala kāke nai kini Christopher ia. A pēna ia ke tika ua ia i kini. Christopher Ventura me e ua ki tangi pe. Ero ta wha kini ko ki o kia koe a ko i kala loka mati me. I whika tolu e tangi. A wote ki e rau ha pe a kage wani au. Tuturi hake e a mo ratu me e mi a ko ou. Tuturi hake ratu me a ko ki kia i kene whakia. A solo e Christopher. Ua pe ia i tangi o Ventura me e ua.
Aku mai ga to ka pe te me kumpuni loto dia hona kalau tu mai bela kalau mai bela dia nak kumpul semuanya kumpul mai dia po te kami kosong ni aku loto te kami kosong ona kumpul mai tu aku ya orang tolo itu sama sabona lagi umbe dia po awak mai ke tepi atere apo takulau Mari dah pakai kau ke lere mai tami pas ke. Konela vaya ai hit. Aku pun nama pas dengan apa ke kau atere kau pasibe. Lere bela yo ne fanong ke tu ni kau. Ai junior boys. Lere kau ya mak ya pena ya nak solo. Hitifikatolu Junior Boys. Lane number 2 FWC Middle School. Lane 3 Takuilau College. Lane 4 Mamaloa Side School. Lane 5 Government Middle School Hihifo. Lane 6 Tubo College. Lane 7 Maunga Olive College. Hiti ono tolu nje tau hoka tiai. Ko winga pa ko huka ka besi o se ase hit fa ya. Fala kami aye mi tolu. Mau benga he be kona uta tahana fuanga. Fie to tahana to be. Nga be ko kavenga o wike. Pela Mario spoti o fie e moni mo merino. Kau polisi ni, vai tengah itu mui kamu kau ni wangai stolo mengahi behala kau ya. Kalau mau kis-kisi behagi kalau kau ya tak mei. Takon ni kau hingoan ni hiti tolu ni. Tok aja kau ni nai. Hu ya mui, mei kau ya ngahi hiti kau fanau fefile. Tolong kau bobo. Ayah kau hiti fakaos hiti tolu ni. Fanau tengah taiki, biai tupo ahau. Ako loto wesi dia na pa dari si ofare maka takuilau kuita make Jordan Mamaloa Manuata Hihifo o Elijah Paea Toloa pe mo Aisia Takai Monga Olive oni nau si foto tu ko tai mini yup Team number 3 400 Toloa Mamaloa Elijah Paea me Toloa Plaka katoi Takuilau kena matape si kultura kote Monga Olive ko Aisia Takai bawa kena plaka Mamala Toloa dan tutup Takuilau berkata Au Toloa dan Jawa Elijah Paea me Toloa Maka kita tuli-tuli maya pada maka Benta Pulau Nah kepada yang ada mau salah apa pada maka ya Benta Pulau dan ini Dia Paea me mana kita mampu nama mau kita ini apa ini di pada sio pada maka Wah kita Pulau mai Elijah Paea Dei polisi tu po ya to kita tolu mai hitifikatolu Lele mita fangau ai Junior Boys. O tupo ahau. Tau te watu lewa ke hiti fika fa. Tai milere impea fare maka ia. Lele mita fangau ai Junior Boys. Ai ne taki hake. Tako na tai impea toki hiki ake pehe wangi au. Ai lele ko fare maka. Mario skoile le fare maka ka gulu tu pe hanga pena ka ke lele ia ta ko ha. Whakamalo ai pe ke kautaha Coca-Cola. Mei lawa tama e kosko tu boka e tobe. Sponsor ai fe au hisipoti no hiwango fulma fa. Ye puna kau. Ai ngahi polisi atongani. Tolo discussi ai fana fu fine intermediate. Kautaha inu iloa framaman lahien. Kagoi hit fika fa Junior Boys. Lane 2 Tonga College. Lane 3 Monga Olive. Lane 4 Government Middle School Hahake. Lane 5 Tubo High School. Lane 6 Lavenga Malia Christian College. Lane 7 Liahona High School. Lane 8 Tonga High School. Ko Fereti Vairea Monga Olive. Sione Nisa Hahake.
Rafael Halatau Ko javelin a national men. Uya 20 ke kau competitors javelin national men. Og firma mai me kau officials fakakato mo fe auhi I he taimin. Kole atu ke kau fe auhi ko ni loto og mo I loto I he mala e ko ni og faya tolo sika. Mama hele ba me yai he taimini. Amanaki ke whakahoko ai whiauhi tolo sika ai national men. Ako ia ku fotutu atu ke atai mini hite wha mei he hite nima. Uria monga orive ko ke asi hele ko ni. Deu, mau. Au. Tu perde a roda. Kako foi que na fai que fefe. Na toko tolo pe que te pica na ki longa pe ki. Lele mita fanga junior boys. Tau te watu ki hiti frausi a junior boys. Lele mita fanga. Lele Maria Vitoria. Next start final call. National men javelin throw. Kataki haule vai kau whiauhi ki loto. Mau e me kau officials. Kataka ngau tolu koe no kui loto. Whakatoanga iange. Whaatata nge mala e koia ke whai ki ai whiauhi. Whatonga e na rere mai koe ke ofi mai. Na kei toi pe iwi koia o tarawau koe miria hona. Heat number 5, 400 meters, junior boys. Lane number 2, Tailulu College. Lane number 3, Tupou College. Lane 4, Tupou High School. Lane 5, Government Middle School, Hifo. Lane 6, Lavenga Malia Christian College. Lane 7, Api Fo'o College. Fonua moana furivai Hifo. Se fita la tapu Lavenga Malia. Sebastian Tonga Api Fo'o. Hiti whakaosi ia ai whanau tangata Hiki Junior. Hiti whakaosi ai junior grade. Junior boys, lele mita e whanau. Maua te te pia. Mau mai mo starta. Nau tu kata tai mini orang kita te au tai mini nau mata tatang te pe. Mata tatang te pe na mata mai ko ni hari kita ko nau. Ke silo apa ke tak pe ko te sentonga aku lata pulang kemari ini apa bukan tu pohai. Siate YouTube baha tu pohai bona posisi orang ke asia dai minoto. Le ke ke se au be toloa. Na wapi na ko ke lawa ke tolo ke au. Ke mau ba te ko ko ya apo o toma. Ave ko mo tu do ro ala toloa ko se au pohai YouTube baha.
Aku bago ng atulog. Kasi masyaw tayo mini may toloa. Iyo na tuwa pe ko ni tukuirahan ng tubuhay. Fala ka ba tayo mini asyaw ya may toloa. Au ya tayo mini buwa o si fala ka au pito may ko. Tuloy ba ko ya. Si President Tonga. Kawa tayo mini. Lawa may gito bita ko. Wa may gito bi. Christian asyaw toloa tiga waki. Au mas si President Tonga ako kawa. O tupemo sione ni tupu vaha tupu hai fikato. Ko lava ia ai feauhi lele mita fangeau ai junior boys. Tau te watu leva ke hiti fika uluaki. Rocky watolu. Ai intermediate boys. Painolo. Ke framana to taibe tau mua spoti. Ko mooni mo fia pe mo merino. Toko tolu noa ko ni lele ko. Kai ke ngata pe ia kau spoti lo tomalae kakok tau tolu ai kau mamata. Teu watu hit number 1 400 meters intermediate boys. Lane number 2 Tonga College. Lane 3 Monga Olive College. Lane 4 Tupou College. Lane 5 Tonga High School. Lane 6 Tailulu College. And lane 7 Tupou Toa College. Panau tangata loto ini. Intermediate. Ayo dia hiti fai. Hiti fai. Kore atu ke kau. Kore hiti uraki ini nau teu hetai mini ko Ilaisia Safi. Fai tau ki medal presentation. Varita ose alele mita fange au. Kone atak mai perisi. Uia tu leva ingoa ai kau Cristiane Perenato winners ke na lava mai Lesi na mafire o Tailulu e kai foa ke tau mai medali Tonga Tupou Toa ko ene lava ai mita fange au lele mita fange au te tau hoko atu ki lele mita te au pea tok whakao se aki ai lele fuka mita fange au lele fuka takai taha. Ai ko toko ni mabende na lele. Te tau oska toa peke os hongo full me tolu. Ko e taimi he taimini os minite wanima me he ua. Iti uraki ni ko tau unaken ki whanau takata loto. Yep, alu. Ko te tai toko ni ba ko ni longa au pito Asia tu atoloa me loto na. Atu na sa pola me toloa. E ko kia Ilaisia Safi me Kristoma. Ilaisia Safi me Kristoma ena ko se fala ka te tai pini. Ya tau me tu pe mo polau me Kristoma o Safi me mo polau. Atere toloa. Ape mai toloa ha ke pita wangi au tai pini. Kasi mata tau mo ki pola na polau. Polau me toloa. Safi me Kristoma. Atere. Ape mai ha ha to me tai pini. Ora he mai tai pini tapi mai ya polau ya. Me toloa. Polau me toloa. Safi me atere. Ko unu mai tai pini na mata tau mai. Kau ke polau me toloa. Ka wa pe ke of mai ke ki. Lucky mai pe atu na isa polau me toloa. Ua mai pe Ilaisia Safi me atere. Ko tolu weni ku unu mai ai. Hiti fika ulaki intermediate boys. Kata ke kau mamata ia grandstand. Fakatoanga yange ko finishing line pe ko tepi ok mahuinga taimi ok fire lele owa kolosi hata hai grotonga. Atu naisa folau dai he ko isi ko pe moe me ngawe fra elektronika ko ya ke mau ai taimi ai kaulele. Hiti no wa peni ai intermediate to hokatu kai. Ai ko hiti no wa me hiti fa. Owa eto kolosi i he fetu ko ya katak fa ata yang ai fetu ko ya ke owa eto fai ha kolosi ai kau fe au hiko ni loto malae owa eto lere tapai laini unga me takuilau ko sia si tau taina me eua lopeti lere noa me lia hona o vareni tai me Tupou hai tau fa halatoa me Tonga hai hiti fikawa Tupou me Tupou Toa intermediate boys 400 meters lane 1 lane 2, sorry, Taguilau College. Lane 3, Ewa Secondary School. Lane 4, Liahona High School. Lane 5, Tupou High School. Lane 6, Tonga High School. And lane 7, Tupou Toa College.
kai ke he ko anga e tau fononga mo tau kau whakataha ko ia I he taimini ia osi e tau whange au pe e hoko ai e whaki me tari pe e tau hoko re mai ki he ngahi hiti o mita te au pe he whoki ki he whainolo o e lere fuka takaitaha Katake kau starter Heat number 2 Lane 2 Takuilau Lane 3 Ewa Lane 4 Liahona Lane 5 Tupou High School Lane 6 Tonga High School Lane 7 Tupou Toa kau mo tolo ai he rei valu he ko ke asia he tau disi ko tolo ana woma au to ko I au Victoria ai le ga tolo ba ba ko mo tuli tuli ko ya tonga hai lo to tau fahala to dei tonga hai ke ko ia lo mo le noa ia ho tau mo ko he tai mini tu mo hai na ko valen tai ape ba ko ya to la ha ke tau na ke taki ka tolo ia ko ta ko tolo ba ko ke hase ko ba tau disi tolo ni ku ape ia hona na ku Robert le noa o ma ko le tu ya le ni lo to ape na ko ha ya to lo tai mini ia hona le noa ia hona ni na tau mi mai mo tolo he tai mini I ula ki mo wa tolo ia hona le noa mi ia hona ko ke fara ka mai tolo ia hau ke te pi ula ki tolo ia hona to hai Malo Famana to ai pe tau mua Oi moni oi fia tolo ia hona to hai Merino Iti hono wa ia intermediate Te watu hit fika tolu tau whampe sa si toi Lane 2 Tonga le College Lane 3 Government Middle School Harate Lane Lane 4 Tau Whahau Pilo Level Lane 5 Api 4 Lane 6 Lavenga Malie Lane 7 Tupou High School Lane 8 Tailulu Ake ko ngai whakahuhu pe he mai ko he ngahi hiti Kataki kau pule spoti kau atau pule kia Kau feauhi Kok nau tolu eni te nau whak me tari he oselere mita e whange au Ana lau te au ap fo au Tonga pahulu takui lau Atere Kestiola koka lia hona Lau kau mga uta ap fo au Ke whipangi takui lau Kineleti manu hapai takui lau Aminias minoneti Tupou hai pe amo Faleula Fanua Tupou College Sione Fifili Tonga Tupou Toa Sione Vea Matahau ap fo Fusmanu Apai Tonga College Feki Tufi Tonga College Viliami Pauli Baati Tupou College Ona osi metari koula whakata osfo ke ngata maka Kake, na whata wewawe ko I vlahi e ni utoe ko e taimini Lava tolo atuna kau ai Yup, kuatu Nau whetau ta omia tu ko ni I he Waki mita ko ia e ia o ne No au ne pe asi ko ia I loto asione mea matahau a po ou O si ilo mai ne asia na ia Ko tu apu ke ito ia I go aminias minoneti Me tu po hai ke kawaki Ko e wame pe moe asa ta amila me pinau Na tu ko tai mi ko ni E nau toki tiki mai pe ngai tai pe ni Kau ke taki mai pe tai mi Sione mea matahau a po ou Tonga amila me pinau Wame amu ne tu mai rei ko e loto E hirei ni kua wa aminias minoneti me tu po hai Afe mai ko ni hau na to ko tai mi E taki mai pe Vea matahau me a po Vea matahau a po Finau Koristonga Turi mai amilame E taki vea matahau Amilame finau Atere Hau e taimina o ke te pi Kalaka Amilame finau Mei to atere o uaki Na toki ua rewa Sione vea matahau mei toloa Mei afo gatak o pake a For heat number 3 Intermediate Boys Da wau pilalevu pe toki a mai Tau hoko atu Heat number 4 Puna e koristonga e turi mari ko e nau tamsi toki tai mi mai pe ko to mi Lane number 2 Ewa Secondary School Lane 3 Tailulu Lane 4 Takuilau Lane 5 Liahona
Lane Una tele 6 ko hi lavenga whakao malie, sieni, lane hi whakao sieni 7 whanau tonga tangata college. loto. Ko hauniu Koe kau mau wave me ewa. tari whakawhiof O mai rewa ke Christian puha i Navisi, kuna. Tailulu. Te vita tamu e peau tupo high school. Samuel Ahakomi tonga college. Supamani lupe uvea Tailulu. Fereti Halatoafa tonga college. Elita Falefo'ou tonga high school. Saya Pomana tonga high school. Oia ko hi Kaloni Moala Quinzalote College. Crystal Sili Lavenga Malie. Fekita Masila Liahona High School. Christian Tupo Liahona High School. Sebastian Tonga Apifo'ou. Siosifa Tohi Ui he taimilo Tonga tonga High ui he School. taimine kau mau me tari kau mau me Lydia taha. Antoni Liahona. Sani Fetu Taufahau Pilolevu. Leslie Tawelangi O tonga Apifo'ou. ui he taimine kau mau me tari kau mau me Natalia taha. Kaitu Ko Tonga osi High ko ni School. mita te au. Letishna Ko kau hokoreva Ahmana ki he Quinzalote whaki me tari College, whanau. Amelia Mafi, Tonga High School. Wigeloto Afeaki, Tupo College, Sonatane Kaufusi, Tupo College, Brandon Televave, Tailulu. Mafi Fratene, Tonga College, Paula Ulakai, Tonga High School, Enele Po Uhila, Apifo'ou College. Ok Mautolu ya te mo fuak me tari. Iti whakaosi whana oua alu he taimine. Tere ke tawe taha alia hona na kuana te kani ati rei loto jo tuko puka. E mo ki a Christian Navisi mei Tailulu. Kai maso ke no tapa ki ka tamu lau ko bita hawapi. Au alu ko no ki tua mea ko tamate kaha na ia. Taki ke tawe au ko tuya so ko puka me ia hona. Ape mo tuya te lau ha ke kita e waki au. Lau mata mata tatau ko tuya. Te kaha na ate re so ko puka ia hona. Ape mai mo ia ki tau manoa tuka lau. Taki iai me. Te kaha na tonga. So ko puka ia hona. Hau ko ia te mai ia na tolu. Ko ta mape. Au tuli me mo eua ia. Hau ni wa me eua. Tu e rengi ko loto. O mape ni me eua. Ko mape mai mo le tuli. Ka ko kei kala ka mai ha ngana me e Kristonga. Ha ngana me Kristonga. Ha o mai tai ni se o te te. Ua ke be ha ngana me Kristonga. Ua mai tai ni fo fuka me ia hona. Lava ia Tolu mai ai be ngangele avave mita me eua. whangeau ai intermediate boys. Mita whangeau. Te tau hoko atua i lele mita whangeau ai open boys. Ko ne lava ia. Hiti whikauluaki. Tadari be me ai ke whainolo. E toi fu mari. Kore atu ke kau sports masters e ngahi api ako. Tau hoko mai ki Kok he nau tolu koe nai uia to nau hingoa ke whaki me tari hono ua. Kataki. Tuk mai ki nau tolu whawawawei mai ki loto. O ne osi ai lele mita whangeau. Ko whalaki ko Koe lau whaki ia ai ngahi me tari koia. Mei liahona. Heat number 1, open boys 400 meters. Lane number 2, Tupo College. Lane 3, Liahona High School. Lane 4, Tonga College. Lane 5, Tupo High School. Lane 6, Apifo'ou College. Lane 7, Ewa Secondary School. Lane 8, Lavenga Malie Christian College. Koe ui whakao se atueni a ki nau tolu te nau kau i he whak me tari hono ua. Koe ne osi ai mita whangeau e whai e whak me tari. Ana lau te au Apifo'ou, tonga pahulu takui lau. Ke stiola koka riahona. Lau kau wakauta Apifo'ou. Ke whipani takui lau. Kineleti manuhapai takui lau. Whaleula whanua, korisko tupou. Sione whiwhiri tonga, tupou toa college. Sione vea matahau Apifo'ou. Fusmanu hapai koristonga. Feki tufi koristonga. Miriami Pauli Bahati Tupou College. Te vita tau mo peau Tupou High School. Samuela Ahakovi Tonga College. Supamani Lupe Uvea Tailulu. Fereti Halatoafa Tonga College. Elita Falefo'ou Tonga High School. Saya Pomana Tonga High School. Kaloni Moala, Quinzalote, Crystal Sili, Lavenga Malie, Fekita Masila, Liahona. Christian Tupo, Liahona, Sebastian Tonga, Apifo'ou, Siosifa Tohi, Tonga High School. Lydia Antoni, Liahona, Sani Fetu, Taufahau Pilolevu, Leslie Tawelangi, Apifo'ou. Restaurant. Tau si mau he taimine kau lere kena Natalia Kaitu, Tonga High School.
Letishna Aumana, Queen Salote, Amelia Murphy, Tonga High School. Pea mo tu po hai o kai nai hena. Heat number 1. Pena una ure ko na awatu. 400 meters open boys. Pea na ure awa ke ta ki to galau. Tonga ha ke pa ko ya ko de ke mata ta ke ke ku tonga ke tu pea la ga mari. Pea mo tu po la ga mari. Mo ka pea eu ko mai ko tonga. Mo ka te ke ko ya te va de ku tonga na ya te va de. Ka ko tu tu ya ke ri ko yo lo to. Ato mo ko la ha ke te wa ngau. Unu ha ke ta mi na ya te va de ya taki mai dai biti. Vai ao que temos tudo ya tu fala que profissional me toloa. Fala que profissional na me toloa ku kipo mai loto. Ha wo ya na tolo dai mini. Te va do como profissional. Te va a ter profissional toloa. Fala que mai dai mini profissional ya. A profissional ka taki. Profissional me toloa. O si ya o mai ya mini kumua o ulaki mai dai mini. Ya o mai que te mi te wanoa. Te mi te mo fulu. Ya o mai que te pico. Fala que profissional me toloa o mai dai mini ko William te va a tere. Tolu mai pe ko lava mari Malo lava heat number 1 open boys 400 meters. Kala kiko fisi fau. Korea tu ke gama mata tata tu ke pe ne veve o to pu he mire mila ke loto e treki. Fai pe to kau sipoti. Ko heat ula ki open. Ko kau o ko yai kata ke kau officer merino mo kau security. O kuia e kau mamata o nau kolos no ai a holo malae kata ki o ke toi firma o ke fai ai kolos no ai a holo malae nau to ta haina. Heat number 2 open boys. Lane number 2 Riahona High School. Oh yeah. Lane 3 Tonga College. Lane 4 Lavega Malie. Lane 5 Tupou College. Lane 6 Tonga High School. Lane 7 Ewa Secondary Schools. Lane 8 Taufahau Pilolem. Ko frau se atweni ak nautolu ke na faki metari. We ke lotu afeaki Tupou College. Sonatane Kaufusi Tupou College. Brenton Televave Tailulu College. Mafi Fakatene Tonga College. Paula Ulakai Tonga High School. Enelepo Uhila Api for All College. Ko ui frau se peia ak nautolu ok nau faki metari. Frau fiof maireva haureva taimini. Ki feito ko ni o faya fuak metari. Ko ne osipe ai open grade ko tau hoka te ke senior boys pe a faire vai fuak metari. Ospe fuak metari mita eteau pe a tau rere fuka ya ko tau lava ya. Oso ko folo pe he tolu. Hange ka ko na uchi rita na tolu ko taimi. Ko herede ko ni. Ko na ko shot kon to e minute e uanoa ki he tolu. Time frabalangi itonganu. Kaya ko pa mo ke behe. Ki tolo e ke ka ofisiare ko kau kau tu kimo. Lava na fe au e ko tu kimo a ko tu kau pe kau tu kimo a. Ko na ma fu. O wawa ka me. Ko le gi fa hela wawa ma e be ko. Pasi le wo fe be fu ke be ko. Teu Lere dai mini kena Owa ka na do. tolo ana wa ba pito ne uno ti ana sione asikia me toloas ola kata sena asikia dai mini me toloa e taki be ko a tau fa pito le ke noa e poki ki e wa ka sale sta fo me e wa ka ko na vera mari e kultura mo i loto pa poi ape mai ko ya tola ha ke mita wa ngau okay mata va ba pito uno mai asikia me toloa asikia na me toloa be poki ki a tau fa me atere ape mai ko ya tolo ta mi pa poi bena me na vera mari o tolo e ta bulu ngau Dere mai ta mini moa ke taki mai tai mini ko tau fa me he kolistonga hoko mai pe ai ko asikia me toloa la venga mari na fa poi tuli ba fa poi ke wa os ma va he apu mai tau fa ya me atere ka ma ke te pia tau fa ma fa poi fika ua ka mai tai mini mo asikia fika to ko fika fa mai to hai Tio fa ma to hai be fika ni mai. So tu hu be tangu to. Ko la baya ai fe auhi ai open boys. Mama lo atu ka officiale ko ni ai field events
kulava mo ngai feauhi whakapapau i pe kau ofisiare o whakafoki mai e tau ngahi mea ngawe ki he loki mo e wheitu o totonu ke tauhi ai na to e whiu pumi ngai mea ngawe auhu Koko ature vai tai mini kau sinia. Kuna malunga. Papapau ko ne lava pe whakafoki mai. I te tolu he sinia ai a koe ituraki e me tau iai. Kau pe moe kalasiko ni i he tolahi ai kau star unau iai. Iai a Indonesia a fo'ou. Tau te watu ke hiti whika uruaki. Lere mita whange au ai senior boys. Bake tuiwai ka tati ai kau mau metari na e huia to mau hingoa mau lava mai rewa ki loto malae Samuel ko mita whange au ai senior grade ko hiti pe e tolu ya mo Samuel Hola ko ne lava pe ko ya whaki metari ka tau mita te au o pe ai hiti ai wake au ko toe watai ni ke tolu Koe ko hala ele walu hala tolu hongo fulu koe ose tau polo kalama Fani mala pe mana tui o ikai ke aha mama i loto teu whaiwan koe tau whanau whewhine o whemau ke na wau ki api ke i aho koe kore atu ia kau ofisiare Whatangai ka polisi kau wheau mo kau sports masa Fulu pe ni mo ai tau tolu Tangata mo whewhine Pege matapā ko ni matapā sa antelu. Bebe hok maka polisi na ulu pe imo ngai ape ako. Tapak pa ha ke ko patonga me ko to kono asme ai. Ko na ku te tari kau sta ta ai po hai no te tari ki ai. Te whenga puken okay, whakakato i loto ai whahu maha tā make hei ai ai national men ngari hei kai ke nau whiongo ngoi mo te puna akau ai open boys pa moi national men pea moi whiau hi tolo discus ai junior boys Koe osma wate stata ia pa moi puna maolunga ai senior girls pa moi open girls Ko ia bitu wa he tai mini me makai ia ngahi hingoa. Ko kai pe ke usio heri sigoni wa sia hari ahon. Amalo atu tala no to mo mata puli dia hon. Ko no tuku atu e tau ngahi fe au hi i he le ki o to. Ko fo. Ai ko fo don ge ai. Ko Indonesia le don ge ai. Takoia, koe lava atu e a Sony ke puna e wakapuna ki Nusila ke ongo i mai mei ai e tau wheau i sipoti. Ai koe a fo wena kuia he tai mini ko Indonesia. Malo Sony, ave pe ongo mo oni. Koe mo oni, mo e fia, mo e merino. Koe lau maari e ia o i sipoti. Hono hiwang o fulu mawha. Kau track steward, kataki ki mai pe, me lava mita whange au. Koe hiti pene tolu, pea tau hoko rewa ke whaki metari. Tong high school weni kuna longo a tai mini. Tal be ha na uchiali da ko ka hulele bak foke weni to longo uya no mai malunga tonga. Fa so sipe ai lere whange au mawatu. Iti Whikawati Senior Boys 400 meters. Baba kita asipe loto ai ko tonga make ubai e ko tonga ke foki kia ismeri angitau. Angitau na me to wa wala kakato ake tai mini. Ke sabona tuami api me ko tau pa hau pilo debu itu aus. Wala ka angitau ya. Dia me to wa angitau me to wa ko ya to lau ha ke to wa ngau.
ke tak me pe ang tau tai mini ono tua ke wa tai lu ko lu ko vea e fo ki ke tu tu vai mei atere na wa te fa ga na va ba puta spai alu ke vea me tai lu i ono tua ka ke tak mai omma pe mo tu mai Indonesia dia fo Indonesia dia fo wena i ta fa ki turi mai e fa la mai lu ke vea tai lu fino la ki mai tai mini Indonesia la ke pe number 1 senior boys 400 meters tau teu watu hit fikawa ai mi lele au lele ko ya ko kau mau mentari na uya ane nai wa sini ko Superman aya ko ngani fe au ia nai fakahoko ho wa pompongi o ahoni Siofi be ko ha u ha ko lele mi ta toluafe kan ko na lele mi ta ni mafe shot put ya senior boys long jump and midget girls triple jump and junior boys tolosika senior girls discus intermediate girls shot put intermediate boys pamwe discus open boys kataki fama mai fahinga na uya to na uhingoa teu ke foa ke metari hiti fikaua lere mita fange au senior boys lane 2 Tonga High School lane 3 Taufahau Kilo Level College lane 4 Tupo College lane 5 Ewa Secondary Schools lane 6 Liahona High School and lane 7 Tupo High School final Ewa Malcolm McPherson Liahona Liam Mifusi Tupo High Kantaki agnau tolu kone kau feauhi o kui loto malae kapau o kui kai ke kau ia feauhi kataki lava tuleva ki o konga asipe ngai tau mua ko ko ala ke masi koni o sini ai tau ni ata loto malae ke ngai feauhi mo lava mama tatu ai kau mama taskoti ke ngai feauhi o frahoko i loto ko de puri pe fokana ko ya konu te asite Asia heni Asia tahun ni sini ya. Kau ya, kau hanya untuk tahu kalau kau fana dia hana kita pilih pilih nak puri akan mahal osa tu tamat kau ya. Kalau kita tahu lah hikayat tu fana kena apa kau tak mana tu ikan nak tahu nak aspek seperti itu. Kau kan malu mayan kalau kata ini ya, jauh saya hang kata hak si mok kau kata ini. Alu. Juga ada ini so ilong apa asyik masih dia mana McPherson ni ya. Masih tu ya tu ya dimulai lele time ini Malcolm McPherson ni dia hona. Orang tu aku ke ya ibu yang fusi ni tubuh hai. Bapa aku tu betul itu ya atau sowen langi. Depo kiki ewa kia bayar finau. Waktu mereka tu kalau hake kita kita McPherson ni buat dia hona. Aku mai fikir go langi juga toloa. Lang toloa McPherson ni dia hona. Aku mai pun dihal dengan tolo termini. Tolang ye ni. Tunggu baik. Kalau kamu ada termini lagi ya. Mei toloa termini dia McPherson ni. Mei dia hona. Sebab itu betul mana tua na ya finau mei ewa ki ewa. Aku semua hemai rere ya. Sowen langi mei toloa. Ewa ki termini. Ya umai ke tepi termini. Ewa ki mai sowen langi. Ua mai McPherson mei dia hona. Tolu mai paya finau. Lava ya ai hiti honoa. Lere mita fangeo ai senior boys. Aku mai lagi apa malu Hiti ngatong fraus. Tubuh hai. Lele mita fangeo ai senior boys. Kone ospe foi lere koini. Ki malolo e kau track stewards me kau. Iya ihe time ini ke. Lere fraus ni fangeo. Kata hoko atu ke foki ai ngahi metari. Ngahi feauhi nai frahoko. Kakato mare mita te au. Dia mo lere fuka takai taha finalo ya. Kata ki kau sports masters. Tuku mai leva kilotoni i taimini. Ai kau. Ko ya ta tu kwa ki ahoni. Mau metari. Motu kone ospele ko ni tau foki. Kata hoko atu ki lele mita ete au. Ai ko winga ke osi le takai taha ya hen. Ya pe fuka tamare fuka takai taha. Kenau tu le fuka mita fange au. Osi au pe le fuka takai taha ya ahoni.
Pe atare ma pongpong. Hiti fika Pe tolu. falaite ai kaulere 400 meters senior boys. E toki tā Lane kua. 2, Tupo High School. Lane 3, Ewa Secondary Schools. Lane Ko 4, taimi fo kia Onga sa, ko Olive. taimi Lane koe. 5, Tonga Wale, College. ko taunu fo koe he Lane ni e 6, Christian, ni Liahona ko tau High he- School. ko tau Lane potu 7, taha step Lavenga tau potu Maria taha Christian tuki College. Ko taimi And ko re Lane ko re 8, ku ka fa so. Tailulu Tau College. kau mo tau ke lava sio. Nengo tau Koe. he step olunga au pito. E tu o te kataha doa ko ki. Ko ka hile mari e. Kaje, Faus hit Faus ni whanau tangata senior. O kiai Ko ne lava ai foi lere ko ni. ko asla Te tau kuluen me whakakato ewa. lewa. Ai Kiai fuak me tari o noa o e semis kau ahoni. fusi nei atere. Iari ahona pitahuni. Ko vriami ngā tapu me lawenga maari e te amo Nicolas Ivea me i Kailulu. False Agora nau te start. false starter, nau te foki mai. Patoka ngā eang e kau stata ko o kupa me po uri. Whakapapau i ukai ke toia e false start. Nau te false starter, foki mai. Oua toi whana no ia mea whana mo e ose mahafu e Ai kupa me po ko uri. ka ko wakai ko tai mini sas. Ko tuku ko i he tolu. Kata ke kau mau me tari. Whawhiofi mai rewa ki e puha i kuna i e Io taimin. te fa forçat wa ve taimi. Mo te more mahafu te ko fana ko. Tuang pe false starter mo ha tuang pe ke alu. Lua ke lawa. Te ha a fana na yang. Ko ka ko foto te programa e tuku he tolu ka kon ko te osbeni fangau he tolu. E osbe fangau he tolu. Pe hoko ko ke fok pare. Alu he mine to ni ma ko ni na mata tau va me abu asi ko dem la tapu. La venga mari e ni tua. Lele mita whanau. Ta pagi ko te tai. Ai senior boys. Ta huni ria hona. Pita huni na me ria hona manga ke tai mini. Au ha ke ko wa ki tai mini. Au ala ke ta pagi ko wang eu i to la wa ke. O skola ka mata ta huni me ria hona. Nicolas Ivea pe me tai lulu ku ya butoya. Atere na woma abu mo sa atere semi stop. Be atere ewa. Ahasla kuwa na me ewa kwasi mai ya loto. Wape abu ne asimana na wape magogeni. La kulu ewa kaufusi atere. Ala ka mata ni la kulu ya ewa. Mama he mata ni la kulu me ewa. Wapoponga kote polistoma. Atere kaufusi. Onelele Ko ya hona ko. Lama teki Na wona pa ma hewa me ko. contract akapulu ana Au mai. Ahasla kulu ewa. Ala ka mata hona sawa. Ko bainga akapulu. Pai pita huni. Malo. Dato fika tolu atai pia se miska ufusi. Mei atere. Ie na Ya sa kuile ewa. ewa. Mari abuto e taimi e masi e wani lere e afu. Kata ki kau spoti o kulahi ai ngahi whainga maari e sipoti ai muri. Whaka māto ato koe i he sipoti.